guahu på'go. Um, Håftaimanu na descansa despues de naghaling idea or nadia. Oh, despues di fahalang na ho ni? Hunggan, Or like, tahalang. oh, Stressful, kailan stressful. ah, dispensa after lu? Håftaimanu na descansa, Hmm. relax. Håftaimanu not diskansa how or Håftaimanu dumeskakan sa how? Dumaskakan sa Despues hunggan. despues di fahalang na ho ni. Um, Jangin fahalang magahit. Enti be puno todo kandet gigima zabe åsson gika trekuno zabe uh, jangin sen fahalang tibe gagi gi telefon. Kalan be mai gua no pa be Hunggan. fan hasu uh, gi gi hilo ka treku no Mhm. lo uh, jangin fahalang nyai hun benti be gagi gi telefon nu zabe be check izoku apps ya zan aqua be lo Mhm. it's uh hafisti para go no go na magong edu jangan no puno to kandet zan be osona sa go na fang fang i i i ketreku Na fang fang? Half of my collector? na fang fang it's comfortable. Oh, na fang fang. Yeah, Okay. Kogwa have fang fang ha? yeah, Fang fang? fang fang ju I'm comfortable fang fang ju ini. Okay. Okay. Well, Yeah, okay. yeah, Colibianu, how Mumaigu? Is it easy for you to sleep? oh ko tadi kau mai go Oh, hunggan. Ko tadek how Maigu? hunggan hasan na mappot ju mai go Okay. tadi ju okay jangan jangan tisina ju mai go gua problema gua gua takilo dongkulo na problema. Yeah. Sa gua na bay luntung afa u tungu u ejak esti na jangan gua ha tohu ni hu suhåhayi edigi mas maulik na mai go like jangan utungu na o debidi be tugi esti na puppet per hafa jangan Mm-hmm. uchachagi atis di be maigo chadik be maigo Wow. Mm-hmm. chadik ju matuhok no sa kalan usu hahaji or por ejemplo jangan like gagyaw gi bat kunairi zaman lagu ha maigo kadu mon na pun fatso za atena I chinadik no matuhok no Oh, okay. par, Um, par, mm, yeah, para I wo see. Okay. the Okay, mhm. ito usasangan. Okay. Asigi kinumbrandetku niyun sangan zengin guaha tarehamu or Ah, if zengin un necesita ponsokwi takdik my guhao. Sana? oh enggak, enggak. Okay. Ya. Jangan jangan gua hanai DVD cho'gue antes di bemaigo dan kalau di malago jo
Sade. Be matu. Zabe maigo. Atuka alas otua. Mhm. Be atan. Zabe no yako. Hmm. Be be magap. No? Zabe be maigo. Lo jangan tahu je bida do jaga gitu di telepon wa. You know ti sini be like mouth or sin ya. Mhm. Apa sih? Du mesta lah. Be ya. Sini ha uh, be be fak mouth or be mak mouth. Hasta que tataluk poingi pat alas dos kita tangmak. Lo ya jangan gua dia beli matu hukjo sadik. Aduh. Pas hagu hafa bida demu jangan pak halang mampu si ha animu. Afa bida demu paraun nak mogong isin temo. Magu. Para nak magu ngisinin teku. Um, hmm. Sa ti mappot I lina'lå-hu. Ti mappot I tetsoku. Sa Hmm. kalan kana Sesuatu pak. mappot. Tetsohu hunggan kana mappot. Finaisen. Lo. Oh, guaha na biyahin. Angin fahalang nahaan nihu. Jangan fa halang I ha anihu. Zengin fahalang haan nihu. Okay. Enggak. Um, zahu zahu mm, zahu in fan hami zani mana tungohu. I like to be Hmm. with Jahu humami. Jani mana zahu tungo. zahu Or humami. dispenser. Mhm. Enggak. Jahu humami. Jani mana tungo. Zahu humami zani mana tungohu. Por ejemplo, limapos na semana. Um, Tanami I ha'anihu gitetsu, timaput Hmm. lo bulalanahu cho'gue. Then despues ditetsu, oh, eduna ha'ani nahu nahu gagaw hao, um, para hu cancel I class ta. Um, Para ta na mahñao. I klasta. mahñao Ya. Para ta ta na mahñao. para ta na Na mah. mahñao. Enggak. Mahñao kuma kira cancelled. Okay. Para ta na mahñao I class ta. Um, sa malagu um be nap be my good didi. Then and magmata how tatlu um humano ju jani boku or jani primahu guini para I Kellen, what's that called when they have like live shows or people one on one go up Oh, and open mic? hungan open mic hungan. Yeah. Humana do para I open mic dani primal guni. Mhm. Then eduna natmagov edu natmagov nina magov zu nu nu edu. That made me Hmm. happy. Yeah. Hmm. Edu ha. Pues jamu jangan hinalang hao na infant hamzu
no? Jani itaw-taw mo siya. Hunggan, hunggan. Idamu no ásahnge. Sa guaw jahu Oh. pabe åsson no na maisa. Jabe utu benta den todo pabe na home no I sa gahu. Mhm. Jamu humami or jahu humamju jani itaw-taw mo siya no. Pues Mhm, kalan mhm. extrovert how no dan guaw introvert. Mm. Tanan, lo, Debbie who Debbie dumaskan sa zup naza. Debi di be diskansa noza. Debbie di bay descansa naza. Lo, hunggan, yeah. Lo, Uh, sesu, um, mumai sedzu, just like I'm usually by myself. Hassan, sesu sesu ga gizu na maisa. sesu gaigi juna maisa. Okay. Yeah. President Um, Songan sesu guagwawa. sesu Sesu guagwawa. guaguaha, sesu Enggak. guaguaha. Well, well, yeah. Um, by myself usually. Then um, Hassan, Ben Hijung, Hassan Gaigi Zuki Sen Hijung Jenny Menaboku. Um, Hmm. yeah. Hasan man hubujung hamzu. Hassan Manhuhujung Ham. Etsuha Gua på'go. Dari aku. Hunggan, Hunggan. Uh, Sångan unu ni malago ha para una funazan. På'go na sakkan. Oh. Say one thing I want before the end of the year. Yeah. Ni malago ha para una funazan. Antes di pinakpo isakan. Oh, okay, okay. Oh, okay. Antes do finapuna sakkan, malagu um, malagu parabe kwentusi how i, um, i historia ni, finan 5 minutos. Then, Linatsi. Taja Taja Linatsi Giestorial. Again, malagu Beetokwe. Antes Hmm. di, yeah, pinakuna second. Hmm. Pues malago para un nakahulo I linakse mo. No? Puminot sa muro. Kahulu linakse, like, improve my Yeah. fluency again. You want to raise your fluency. Gifinot sa muro. Yeah. Malago Again. para nakahulo linakse mo. Gifinot sa muro. Kahulu linakse hu gifinot samoru. Yeah. Mau like jadi like mo na poronsiyente na gay gihaw no. Guihina estao. Jengin sinyaw komentos tagwi 5 at 6 minutos. Dan todat linatsi mo. Okay. Ejigi i timu para på'go na sakkan. Again. So, Malik one na who taka edu gi tempun somnak in the summer. Lo paratali Yeah. Onggan. Ta takka'on. 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 Yeah. It's reachable. Oh, reachable. Taka is to reach takka'on.
is reachable. I taguemu na unopi? Oh, på'go tagueko. Okay. Uh, Afa unu ni malagu pa be na funazen på'go na sakkan. Malagu pa be na funazen ni diksionariu-hu ni hu tutugi. Fanan ni zige gof takilo edzo. Gof preciso edzo. Pabe na funazen. Yeah, sino be Sångan no sa stano apman na hu fatutui edzo na toto jan malagu pa be na funazen på'go na sakkan. Usyanti na kalang takka'on edzo lokwe. Dan necessaryo of Okay. necessaryo. Yeah, edzigi finini na. Hafe tettenan ki itsine tetsu. Bula, bubula. Yeah, bula tetenan no abe cho'gue. På'go hu tatatay to di dictionario. Abe synthesize afa esta guaha, no? Dan despues di esti be reorganize dabe uh, be 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 fanaitay listan palabra gi fino English. Dabe na siguro nagwaha palabra para kada palabra gi fino English lo gi halami dictionary. Lo gana by T like 1 to 1 i palabra like por ejemplo set, right? Like set. Bula ko makilak niya gi fino English, right? I'm gonna set this on the table, or this is a set of cards, or I'm set to go. Like bula ko makilak niya set. But T 1 to 1. Lo yeah, malago tu pa be na siguro na kana masaya often na palabra unisipia na jangin guaha, gi finot sa moro pas sempre un soda gi dictionary. Lo yeah, it's para på'go. It's mas takilo na tsetso gi bandan tsetso på'go no sakkan. Pues it's ufa tsutsu. Ko guaha na pet mu ki bandan lina'lå-hu? Gi lina'lå-hu petsonåt Pinan? or gi ungan mi gua maski unu no malagdi pa be na funazen på'go na sakkan. Malagdi pa be pasi di bihus ya. Gua di bihus ya. Di espetot dyan gidyo ko credit card ni malagdi pa be na impas no pa be a posi. Um, mm, malagdi pa be bisita i familya ko isan lago. Gi finak po isakan. Tempon Christmas dan Onion Nuevo. Uh, Good me too. Ufa tututu i dididi itatotauhu gi gym. På'go tutuhun malak På'go tutuhun malak Paradise Fitness. Oh, Uh, okay. u utagi gi met kulis. The ufaisan siya o sa put tak nai no matuju magi nai ko sinabi tagi di bati. Da masang ni hungan benayaw undia parang tagi. Da laku okay. Smash it. Pas di bati i workout. Gi met kulis. Lo yeah
guaha malagu pa ba na ladang kulu i apagahu sakalan dikiki i apagahu. Lo uripara na bulag i familaku man dikiki apaga mommy. Ekwa ko chamoru esti na trait or gi familaku lo kalan mappot i apaga. Gitori dos bandan familaku. Gi bandan totoo dan bandan na nahulokwi. Sa jangan guahan ay bulag i familaku man mafatututu i tatatonia, no? Gilalahi. Mhm. Lo sesuatu dikiki i apagat niya. Pues ekwa ko, sa gagi gitori dos bandan familaku, pues ekwa, ko sa modesty na trait, but, Yeah. hamiha. Lo, malago pa be fatututu i, or pa be fatututu i apagahu. Oh. Mos. Yeah. No sinangani do ni chat GPT sa una igwi ni doko measurements. Da usangan ufay singwi, hafamon. Afa u necesita pa be fatutui gita totahu dalag na i apagamu dani i ha-off mo. Mhm. Sinya man na ladang da jangan na ladang kulu at siya siyempre no maulik posisyon mo. Sa gwaw este sangan niya dong kulu i edeng mo, no? Pino biyaw jomok Again. i edeng, Lahasu. no? Lahasu. Lago pa be na balansya na i sa gilo Mm. dani sa Mhm. Mhm. Yeah. pues ututu nedzo or ututu nedzo på'go na simono. Buenti, di estegi tempon summer, estegi tempon somnak, pwede go maulik. Sa ilag na Mhm. na i chat ti tågo jo gini ni ideal, gini ni mas maulik na proportion. Pues Okay. tadi, pues buenti gi tempon somnak be na fonadan. Itatotaw. Definitely. Mhm. Mhm. Yeah. Yes, siguro So, mas or who's it? Govjanya na na fat maulik or fat dunklui tatao niya or gi kailan dia sakkan malofan duru um matsok duru at sooooo gi tatao niya um Mm. lo gi um lo på'go na haani på'go na sakkan yeah kailan or don'g-lu-ha apaganya ha or don'g-lu-ha apaganya lo mas preciso gidza i cardio i Kanya. binabu yeah corazon heart health. Ikut sabihin. Mhm, Yeah. mhm, mhm, Balik. Zahagu ko gwa otrusia na hinangai mo mhm. para papanatakan. Kemudian ku malagu tu para be arakla pat how would I say like fix i Pak Maulik. fat maulik Pak Arekla. i fat arakla i relationship tani now Oh. sa yeah again ti ham hat pagu or pagu hat still not talking Ti to mana each other. Ti mana ti ti aquentus, ti mana akwentusiam. ti mana aquentusiam pagu. Mm. Lo, yeah, gos malago to para be umaquentus.
Jansi to tall? Paben paben akuntusi. Pabe Jan inaquintu Pabe inaquintusi sita tall or jansi to tall? Sångan. Yeah, again. So yeah. Unu Etsiki unu na hinas hafa hafe lakmo? Hinaskon? Hin hinangai. 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 Okay. Hinangai. Sa hangai kumakilak niya intend, no? Like, Hangai kumekilag niya or I think you're thinking about hasngun is like to intend, oh, okay. but hangai means to like to it also means I guess to intend, but Oh, hinangai like means expect. purpose. Oh, purpose. Okay. Hangai means like so hinangai means purpose or goal, and Okay. then obviously uh uh hasngun means like to intend like oh to hasgun and dispensa. Probably hinasgun could say like or I'm not sure. Okay. Ti gef siguro do Håftaimanu masongan or Håftaimanu manaset bi hinasngun Okay. lo para purpose malik niya parang songan hinangay. Hinangai. Okay. Yeah. Ejiki uno na hinangai hu. Then malagu to be cho'gue unu pull up. Unu na pull up. Mm. Yeah. På'go na tempo. Cho'gue hula na assisted pull-ups. Lo, Mm. kada biyahe and hutagi um, who naset bi maiot niya, like a thinner and thinner assistance band. Maiot, no? Mai la Uh, maiot na maiud means narrow, like a narrow passageway, right? okay. Lo sinunsongan thinner, mas dalalay, right? Mas dalalay. Mm-hmm. Or kanifis. Think fanan dalalay, mas maulik entry Okay. dan dalalay. Okay.